praznik znači dosta za mene. Za srpski narod, za mene pogotovo. Došao sam da proslavim današnji dan. I oni koji su u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu stvarali. Ne vidim to zaista kao provokaciju, nego vidim kao jedan suštinski folklor koji odgovara političkom narativu koji je izgrađen u entitetu Republika Srpska sve ove godine i koji ima u suštini uvijek za cilj na neki način obezvređivanje i suvereniteta i državnosti Bosne i Hercegovine kao takvi, ali isto tako institucija koji u ovakvim situacijama ne reagiraju. Now, the European Union has been also consistently urging all political actors in the country to refrain from provocative rhetorics or actions, in particular those in Republika Srpska who call into question country's sovereignty, territorial integrity and unity. Misija i glavni moto je stabilna i moćna otadžbina Republika Srpska, snažna i vječna kao majka Rusija. 5 terenskih vozila Despot. Zato ni ovo ne može da bude zabranjeno. Jer ako bude zabranjeno, to znači da smo pali, da nas nema, da smo izgubili karakter. Ovo je republika koja je zagledana u naš narod, koja je zagledana u Srbiju, koja je zagledana u Rusiju. Ovo je republika kojoj hoće i mora da bude podareno ono što ona hoće.